Fáilte go Ceatharlach go Cluiche Ceannais dó idir na cuairte idir na cuairte builder Ceatharlach agus Conway Laois anseo a Ceatharlach na Gréine agus mar chip tá díon na scala anseo ach tá táí i láidir a híomh na lábh clé go tlíomh lábh deise ach Ceatharlach tuairteáid Conway Laois agus Cluiche Ceannais strathe dó é bhí chapadil anseoin i láirtaí tusamud leis an idir bála Ceatharlach agus tá trí arúteanta go sin ón irin a ránú i rinne seachtainna bhfuil ar dús a gúil sa fear níomh ón Brian Tracy agus ní an láthúil mar chéile Paul Doyle, Dion Wall agus Jack McCullen. Cúig sé go seacht mar bhíon siúd agus captaí na fórne ihre sé sna Kevin McDonald. Tosín James Doyle an na Páirc a Nachalais sé ihre seachta Conor Lawler as bailile Ceatharlach an club Bultearn anseo tá sesin in Anzi ihre seachta agus an sin ní hosin John Nolan bhí sesin ar finraí hééis an carta tíart agus ní roiide an achor go rinne seachtainna mar sin Paddy Boland a hosas in Anzi ihre fi sé. Chris Nolan an datslat agus Merty Kavanagh ag ihre a dóiag. Lántas an gint a fioch túúl in Anzi ihre tíideag John Michael Nolan ihre cairdeag agus ihre fiche hían a hagad na stachan sin Conor Keogh in áit Jake Doyle mar sin sí arú dinta ag an balla agus Domhnaigh Ceatharlach a chríochna ar bhór na strathe sna gná clufií go dtí seo agus iad san gimar tamála dáhhar. Conway Laois bhain éon arú dinta idir arána fu an baniste bhfuil mar ar na seachtainna sé de Roland chun na coolbarí isá agus a smú taithí sa tíad eisian sa gúil tá Ryan Mullaney mar an lácholaí agus Diarmaid Conway in Achlis Cluiche Iomána agus Ian Shannon sa Cluiche le Páirc Lénius na chláirsechaí atá ag gibh sé agus Tom Cuddy as cameras atá in Anzi ihre seach béise asúl go mé virtual Páirc Aidan Corby agus Paddy Purcell an an taxína le na parking. Jin sa tosie tá Aaron Dunphy captain na fórne da hat slat beis a Mark le captain ele Kevin McDonald David Dooley atá filte imlíon ar Conway Laois hééis bheith gimar rugby an acadh cúige láin eisian in Anzi ihre dóéag agus an íon lántas an sin imar óg hééis bheith Harcíon go Laois sa sra go dtí sé na Ger Quinlan ag ihre tíideag Marty Phelan ag ihre cairdeag agus Thomas Keys in Anzi ihre cúteag mar sin fu an Laois iad mar atá nítiid tá se áire sa don Ross King hosa sin I gúin dún nach tagan John Lennon isteach in áit mar sin in 10 arú atá dinta ag Conway Laois inseo agus iad sin teat le chéile i lá na Páirc agus donnaí automat antamach ag na fórne seo an rád Sraith Iomána na bliana se thugann agus be Ceatharlach a gríomh Liam McCorry don Oimlíana agus Laois bhil bé siad san na ggéire tíocht níos sa chuirn Joe McDonagh Imlíana mar sin be se tábhail go an dáirann seo agus Simon Gullen dáirann láidir a ggéireann clufa a rútal mar nach béis stoitert a iad chéile sa gríomh fao an coppla seachtaí sin réiteúir inniu sin fear bhla Cluiche na Thomas Gleeson agus éisianta a bhain na fadóge agus taihíhríne sé Cluiche Ceannais fao scór blian na bliana se caite í fáile agus Loch Garman sa Páirc seo mar bú mo chuimne agus bhí sé bhil chuis gan fi sa sra agus éon lista Kevin Jordan tippadáin Éamon Furlong as Loch Garman agus Nicky O'Toole as Put Láirge mar sin Thomas Gleeson Eisian bhain na fadóge Laois bhfuil tá siad san ré agus a bhí begarín láidir ní teach láidir bhí sin níos túiscinne agus mu asúl le clufa má ómán anseo agus Domhnaigh Laois agus iad san I ceúra ané cuasí pelle míid go na pelle dóí tuí isteach anseo agus iad san na grútal rion a ceithir a réir cha béis na ggéir cúd lena na buin agus lena cornta grúte go Conway inneo agus fecin buin sin in de Roland agus béise simúl a mé an den nachhol fáda leis na pocan amach leis an Laois sa géideach fós fat le Ceatharlach tá Laois fáfií réid agus glógad a clogad buí atá Laois mar víns go handúil nach glóir marí ógadach an cínig Laois mléana mar dermad Ger Quinlan ceannach sin 15 agus captain na fór Aaron Dunphy can fé deise go béidir níos buim marí immert a rion dócha tóg brisenis agus éistemuid dús le orna bhí an anseo agus an sin béimid fáfií réid Cluiche Ceannais dó é na bliana seo idir Ceatharlach agus Conway Laois agus ceapan gúmid be nach ré go orna bhíon tá imirí chearlaí fágan na Páirc mar sin éimid drégus tá an slua an tá sé bailísteach an tíhheile an Páirc sa seastanach tá go leor an tíomh seo agus iad súna gréine céfan nachach agus trocham se bhíon an Páirc go hálainn ar fad an gúid asúil go mór leis Cluiche seo.
Sin ána bhíon castan seo agus is fáfií réid go chlufa seo. Ceatharlach be siad an gimar leis an gí sa géad le. Gan fa siad asa mechan i ríhan chul faoi go mús ásta eiceal. Tecar ein decar an tíb seo an Páirceach. James Doyle miste go lána Páirc go sé fiocha túla tá tasú lána Páirce go Ceatharlach. Go te angaí a síideag, Paddy Purcell an sin clogad blasir. Sin seanna in na himnoí seo ar a chéile. Go dá chéile sa sfegadtí seach se clufa omlan difriúil fiocha túla gur sitar sin na grúta agus fáte ag James Doyle. Or pánisteach a John Lína lán tasach sin grúte cos an spáidanta. Is fáte lún cholaí líise sin a Roy Mullaney. Agus go mag Roinn ag John Lennon is. David Dooley. Fása go mat leis agus tanta go má. Fáte leis go tanta má Liam O'Connell an tam sin. Blocal máidanta. Agus puck leis a bheits an agus céalach Paddy Purcell hógus an ceantra agus feicisiib an brat sin. A Laois go tá sé láidir. David Dooley. Smachta go deas ag Dooley. Ar imra rugby don ói. Pas siar fáile go O'Connell. O'Connell is ceann dáin se tresna. I check mar se sin. Ag lead Ceatharlach níl le spéidmach seantar Aaron Dunphy. Aaron Dunphy maina sí ficas suas níairin. Ach an réitir agur tainú siar chuman. Ar sin puck sír. Agus I chéad chance ag Conway sin seo. Holchan cín. Agus Aaron Dunphy bhfuil se ardilach gon bhrisin sin. Agus tóca sé héana puck sír. Howlóint, captain na fórne. Agus ní heach mar chéin stró. Ar an níos go Líis an tam seo. Agus é sin dintaige, mar sin chéad scór fórte Líis. Agus tíir se deis go Brian Tracy. Fear na bhón a gúil Ceatharlach. Tá Líis an láidir, feicisiib cecha láidir se, bud te fádaige. Sí sa lá an tam sin, na himraí áil suas a grútin bis a grúte. Lead Líis a tá seantan joid Ceatharlach. Géireann passion a fáda le lántasach a sin léiteag David Dooley go má, agus nus tá seantaigh Ian Shanahan. Go Líis ceantin contuirteach. Smachta go deas na sé Purcell. Purcell mach fáda Tom Cuddy. Seantaigh Cuddy an seo, chun sé ceann. Cliste trasna na Páirce. Tín sé sin smachta an tam sin ag Quinland. Tá an dáúir, ach sé brútamach. Ceir Dunphy amseoch cos an spáidanta go lántasach an sin. John Michael Nolan an tam sin go Ceatharlach. Kev McDonald a bhí an. Chríos puck slasa. Agus Líis. Héis tú smá bhain trocab. Éis tein sé tír ag Aidan Corby. Corby le flick bag tá spás corthaíonn seo ag Líis chopéin. Pass láinne sé críneach tá seantan seo ag John Lennon. Agus beidir cuiinú ar scór tá agus Lennon thar an stastan an scór. Agus scór fáin agus á scór crothaí, á seans crothaí ag Líis. Go cuiine na gaothe ó focan na tíomh líne. Agus choíide. Well, Ceatharlach. Ní sé héis dúis fós cuine go briseach ó Dimmer Kildara. Agus beidir gohfuil an clufa sin a bhí ag Conway sin clufa leachcheanna se cuine an dún chuide rob. Phelan, níor smachta sé an ceann sin. An a bhóig machfáile Martin Phelan, agus Aaron Dunphy bhirrta go bhfuil le chéile. Phelan is, tá fearrtaí mórá. Agus sinna Paddy Purcell, bhí heag go dúr Paddy fin na postaí. Agus an ceann sin siúlta Paddy Purcell thar an stras an tús ionintach an seo. Ag Líis, agus tá tí cín fáte cub, ceann ó foc sé agus péad ó nimmerts, agus bhfuil chudad a háchar Paddy Purcell an tam sin. Sin tí bheile an Páirc, a haint coolbód a Ceatharlach tam sin, léite, grúte ag Fiachar Fitzpatrick. Fiachar Curtú Cúna, fáte Chris Nolan. Chris Nolan har a Hurling, tá sí sin glóta mar tá sí an, agus tá sí hard zast an scór ag fear an dahat slát Ceatharlach. Agus céalach Chris Nolan réan na stúlláin. Sprála sin ceann sin harach legan, har a Hurling. Cha tóg go sciúpaí, fáte David Dooley. Dooley sciúpaí tá sé láidir. Dooley fós a gimach leis, tá spás ag David tú fin na postaí. Bhí cheach mar scór an seo ag David Dooley agus tá sí coníiste ag Brian Tracy an tam sin. Agus beidir go bheith an ruíar ba Dooley tíach leis a ceann se bhí neart amaige. Agus an ceann sin mach dro Marty Kavanagh. Níor seansa gin ceann sin na chuineal. Tá Laois léimert líise. Se fear bail na cuile Ian Shanahan. Fuck sé Paddy Purcell Cullen bháin fáte aige. Líis gear, ní minic go muid ceann fáda níos mú. A sin smachtaí go deas ag John Lennon. Tá sé bhí bhrú. Tá maig Shanahan. Is sin smachta ús ríist.
Diarmaid Conway-ish, Chulchan Keane. Cuddy, Amix Cuddy, Breathnach Keane, agus Joe Quinlan Tamar Fad. Oh, did the come on Quinlan there. Catch your heave of a Zesha. Did the Jazz Quinlan wants her hand score. I'm sure Shove she gloats her Fad. A block on into Tintach for Tadashak up. Dooley. Cárthach an button Vigin Héador, Agerto, Carto and Conchin Haran Saston. Agus an ocean David Dooley the score. Ocean and Dina Yahasach ar Fad. Taig Leash, Lennon, Dumphy agus Dooley his score in the Amshoe. Ach sé Quinlan in Sprucken Tamar Fad. Nis Stach Tony lawn tussach an chin. Ach, níor should hol Chris Nolan Amshoe's notchin. Agus Ender Roland in Tefered. Can a bully is smooth egg Satir. Agus an racer all Diarmaid Conway keppin. Got to Vetty Mugalina Slatus Fiche. No, she's a real new. Holcha Chlugad, one Chaho Chlugad, Martian Kasha Hologativlina. Tokashin. Go Imnari, Ceatharlach Bain, and Diarmaid. Páirc One and Chuilín. Agus Kasha and active the Páirc. Took Shadashkan couple second. Roland. Roland Rolfada. Chuilín Visha Grute, Paddy Person, Conchin, Connell Grute get. Gerald Himpel or Conor Lawler. Purcell Fosa came out left and Laois again. Take a Dasik Purcell, Angus into Hauling a Purcell, Angus Puxi Grute. Angus near Conor Lawler. Non Kunalesh a rater up. Gahasha Shittus near. Weir. Mission up. Gon Shitter Mo, Martian Puck Nassivis on, go Ceatharlach against Tall Derg up. On Thompson. In Insra Imra Fos a Ceatharlach and can't put to Fadakub. Can't up, Papa she gets ask Nolan to the command Chris. Be my score, Chris Nolan, August Taw. And Conch and Aaron Sasnon. Motida Gabriel Thompson. Neil John Nolan Gimmert. Angus Eshin Erfinre. Diarmaid Conway filled to the bark. Ender Roland Fada. Take a man guess in there and Chen Agus well. Aaron Dunphy for shot. Will go home on Gavigan. John Michael Nolan. Agus Puxi Reson. Dolan Gramorna Geshtanach. Nach I beter ver Aaron Dunphy is litter. Agus took Ender Roland and Concha. Agus Jeff Martin og Puck Shaska Kugatanach. Feckenture brought and we're Tivlin and Kecha Lodge the Shagas. Cartabui, talk Cartabui's point to go long tussach. Charlie. Shach no McCarthy is all Queen City in the Fornia. The Antofi could be the leash, take him a Kadisha. Roland, she's in a Casa, is near her chance to Horriba. And get Casa she Yesh. Charlie, body stachen shot, Court to Rudikin, to attack up, catch a butt of father. Come more meals, a cool body, Bisha she shot. Be kept Mashi, Lachuri Lord, a pays not well. After she into my Páirc Delaney and Thompson. Fifer Fitzpatrick, Gerald, and goes a Rudway. Near Irish Fifer Fitzpatrick, Farrellis ran a stool line, Tashin goes to Tussie, Kigaronisha, Garonica, against even a shot. Let's talk it. Liam O'Connell and Concha. Concha. Diarmaid Conway, he's in a smack too. Delaney in a sham again. Mo and him are Ashtuch. Kerus and Ross, much a fair leash of Rus and Ross, jump feet, Costa Gazasic, jump feet, Captain of Fornia. Jump feet a couple of row again. Turshif in the posty, Tashishin, the post the butt, take a down chip on a shot. Dooley give us to the cool on. Yeah, they should catch if you can so six a long holy. And then the sugar map is going to down chair for son. Leash forcing him at low, and a gloon into chin to Martin Phelan. Block on my didn't take lads, Ceatharlach. I guess Woodshid Nan and Shitter Tosh, I fought in Kevin McDonald, Captain of Fornia. Todd Dargan Chin left Ceatharlach near Yale should cool. I guess Brian Tracy in his free route. I guess Todd Dargan Brian Guignach Father Connor Kyo. Kyo lesh Skillbeg Das and Thompson. Kasha will have father the din and Dorin Chin. Inganzi, Ceatharlach, he late in shot, Egg Delaney. Delaney-ish. Sosa Tivlina. Smart David Das and Thompson and Jake McCullough. Jake and Yarul get into the Ficasoa, so he's the rater. Gerhonic Fairley, Shishna, Thomas Keys, Ishnach. You know, Chef all that.
Kevin McDonald, Leishingui, Tura Shefui. Misha Crean, Shini Kesht. Conda Mulla, she Tashtil. Don't give me she Barasafada, Agus Papashi. Agus see King Kudamoon, she Ceatharlach. Leishingui, Conscious Tuki Skippy again, Roland. Right to Roche Skippy. Agus gosh, Phil Lashley, you don't make more Tiffet there and Roland, Aing in the puck in the series, puck in the Mahogal. Imi Gardish, Delaney. Garg is in Fada. Right, Gerald Conscious Fukasus. She fought it and Thompson Kapanig. Leash is taught. Montas a Stach and crew Martin Field nach the Gama. A day on wall. Wall Leash at Delaney Hulot. Next she fought it Carlow. Fought it Fitzpatrick. So Laura Lashane to James Doyle. Doyle to free. Agus Doyle Crean. Crean to 1 in the Fornia. Agus keen to Shan score is far for Carlow as he shot Cormer to Yasak up. Fitzpatrick, Egg Doyle, Agus Doyle Harn Saston. Agus Chuilín one, Atrup to the Moss in there, Bert says Carlow Hulakele. I bring it Yasak up. Fought Marty Kavanagh, Kuhn Gazi, T shot. Agus he shake here Fitzpatrick Hulish Gluffington, Nuri Lesh. Agus I should lay to Paddy Purcell, Paddy Purcell left on Rachel Raw. Good one stop, Lusher Gluffin, Margaret Gurtu. Clugnet in shot. Agus Bertus. Carlow, Ficho Tool, Susan Iron Thompson, Ficho Tool, Shasta, Berta Kublakele. Agus an Tishka Tasha, Medevin shot. Carlow Sausage and see Chuilín for Shidnish as Costadaka. James Doyle and Conway Ceannais. James Doyle at Gorty. My Algobanu or Hlugged Kasha and Fork Oggle Exertion Zeshkan. Locht Laois. Shek Cartino. I'm going to focus to Gustach on Realchin. Ach, by Puxy and again the Roland, the Kasha Hol Guard. What if it is to free Chuilín Lechi? Roland Bullen Concha Fada. Sanira Heinz was fair Ceatharlach is actually grew to Das and Thompson, Dion Wall. Smachty das nicht that John Michael Nolan Ama get her free Bullen check Concha Fadach she shin a wad the wad there even love Desha Agus in Caru Con could move a Ceatharlach is east Roland Trohugel Skippy Liam O'Connell Concha late to wad you saw Ceatharlach and Thompson is touch the goose of Chev you saw Smachty das and chin like Marty Kavanagh she goes books here good so good by Carta Buin check up in Agus well Tanya she's at a law of Thompson. Carlow Gimmert Nisarnish or Hossashit a goose at Shelf Nileros Nisar. Captain Bin and Carta Buiga Leash shot. Organization for Aiden Corby. Martin Carta Buiga Tiev. Fogger Joshua Shantz. Like Marty Kavanagh, you know, score 40 against each shot. Until then, can't check the task on the phone. You could have score. She Ishul after she saw Fada, and she saw Crean. And she get a score 40 in Tiev. Agus see them a day Gulye Kate. Roland, this top. Sorensen, so not to Ceatharlach, it's into Gamma Cup. I'll just get asked Thompson. Kevin McDonald. McDonald just after Jeffrey Vroot, Love. Susan Tivlin. Blockholín Tach and Thompson, we Paddy Bowling, Gear to free score, Ian Shanahan. Blockholmach, Smachty, get asked Thompson and Kevin McDonald. And Ziv the Shea. Puck Schlasser is on. Chris Nolan. Turn session, Captain Free. And especially Gear Hasso, even though Clay, Steckel, even though Tisha. Basically, George Hasso in Sprodsko, lads Carly.
Ceann builte has sé héhann lá deise agus níor seansa go casa mar sin cúigiú ceann chud mú ag Ceatharlach. Agus Roland tuga chulla second beo go féidir leis. Nes tá fada is ó dúlaí as an grútas néir puc slas a bheits an Cluiche agus tuga Liam O'Connell a ríiste agus tá Cluiche a cúsáid a go deama go má sa glufa sin do faoi smachta i deas flick back deas which an smachtú tá Corby denta go hálainn Corby mach fáda le Tom Cuddy at níor hangar se go gceart lei sin a beidir go contoir bant lei seo agus Laois well an scór am siúa seo faoi bhrúta Quinland casa híomháin chuann se ceann sta a gáineal a cha mé Martin Phelan an ceann se chuine ste bhil se cuníistéige Laois an scór am siú ceann macha dó Cuddy a sin léitegus níos tá seansaigh Laois Carlow chuir an fiansaí imóí Laois brúta suas Déta scór slánaín Doyle and Thompson, beidir cheart turfí na postí. Agus is Laois an ansaí, fáteigh Purcell is agus pass tas lámh ag Purcell ag Dunphy. Seantaigh Dunphy turpí, táonn se le lámháin. Fáteigh David Dooley gur as an smachtú tá sé faoi bhrú damananta ag fíoch ó túl. Dooley ceann cliste, spás ag slánaín imreí tá sí fós flochan seo. Sean Thomas Keys. Keys, Gary Fickasus, Quinland, Gary Fickasus, would score after shot. David Dooley, let it down, score. Haran Sasnon. Angus Peter fought sick, David Dooley. It's into command, couple of Spalvin Doyle, a couple of crew and Thompson. Angus Tal Laois, Emil Ashton King, Coogie Cad. Late to command, Delaney and Thompson. Sheer hook a ag Roland. Late to Gadas initial chance at Ceatharlach score am shoot. Fáteigh Tony Lawler. Vi checkmach Shacreenach Neil. Agus sin séú ceann cuid mú ag Ceatharlach an sin. Béis sé tíach ní an do faoi sin. Mar tá na chance na Jacob. Gear an Joy Glennon. Agus up ar an Thompson. Agus níos tá seanta Ceatharlach beidir cuioine ar chúl. An ceann sin builte Haran Saston denta go deas le cumán gearí ag na Conor Keo. Agus í chéad scór fáteigh go na fórne leis ar chó scóir ríist. Agus í chéad scór fáteigh Conor Keo. Ná de cúgatíomh. 7 go le. Agus man idir na cuasain ní bhíon mór an attribíomh. Gearí sé Conway. Jamú láid an sin, come on cóid sa chama. Liam O'Connell ceann contas ar teasnach fada Tom Cuddy denta go deas ag Cuddy. Spás a thuach. Ceann sin léite agus chuanta sus an éir mar sinna. Sé roias cin sin go Tony Lawler. A sin léamh Lawler go McDonald. McDonald inis airún sé sin trón himar ben ceann tre go má. Ceann contaiteach. Grútas an éir go héintach an tam sinna Chris Nolan. Ó tá seantain seo Ceatharlach ar chúl maidir nó Gert Fitzpatrick. Fós a gimach tá fertí stiúil bhfuil fáil denta Leanna Nimmert bhfuil cool sábhal ínta denta Roland. Hang Shamach ag Paddy Boland. Ach puck sir bheits an. Ní an pass beidir soch Crane ag Boland faoi dhéire. Agus thug sé sin an rá second go Roland híocht amach. Ach a chéidir chunig muid Ceatharlach a gunsaí. Agus fágann sé seo puck sir. Chris Nolan. Marty Kevin Hogus as dói. Nolan beidir canis réitor ar puck éidir a bhí an. Ach níor tániú chun talanna. Mar sin bí check mar seantain seo ag Marty Kavanagh. Ceatharlach churchan cín go chéidir sa glufa. Ceann se builse agus an dar Chuilín fáteigh ann na puck an na séra mar sin. Ceatharlach éalaíchan cín go chéidir. Roland, Gar ag Shanahan. Sta ag Delaney, agus níos tá seantaigh Delaney. Agus tá Laois chuoine se go má.
Well, no, because she's smachtig dasig Ger Quinlan ach. Good to the Chuman amach, that took a chance. Peter Kerton Laois had the Kevin Twider Hainig Jack McCullough. And with puck strass of his song Tony Lawler. Cluiche a douchach of a gun. Geircht agus sin fáte Quinlan East. She's a Schlitter. McCullough Lawds it. Ritter Branu or puck zero Neil is a shot. Agus Bishop Shashago Ceatharlach is he fought in time shot. A Connor Kill Cullen one fought to get. But she shouldn't know York, but she counter to agus Bishop Melchul Smacht gets ass with cool lost someone Eatach to and time again to Roland. Well Smachty go hauling at Paddy Boland. Roland well Shinafo. Go back on the cool body source to Teed. Valinta to get. Agus Keaton chat now Leash ain't score basically chance to come score on TV Liam O'Connell Spórt amach rivet Ashton shot Sheldon year to Bertishton chin as Ceatharlach on Zach and Chugga Thomas Keys agus Dion Walger Chisa Schlitter vertical with Titum agus Clontagamach Ceatharlach Distan Cluiche Guskel Suski Keder Ashan Crutin Thompson Fiachra Fitzpatrick Ash father James Doyle Lyric all in Stach father Nolan Chris Nolan and against Dermot Conway lodged and Nolan lodged against the Racer puck service on Dermot Conway Kishkupi Chuilín and Con Clichte that's the spot Toshishin Clichte and get Pikak Mashi Shakub fought to Keys a good two pucks here and you were shot don't finish Demi Kuhn against Ceatharlach Cousins come on Thompson McDonald Fada, come on, Cárthach Farleisha. And it's Bishishy shot. Contact to Bonlish. Did the command, Thompson and Roy Malani. Corby. Dooley. Spórt Dooley. Nish Holland TV Stick and Lena Carrock Culche Ceannais Roinn. Nesh forcing him at that David Dooley. Slucky Sosa Gimnori Carlow. Ochan Yumukashte. And it's Pashtama. Well, Tanya of Baited. Imran shot. Dermot Conway getting Concha left. She fought Nolan. A will. Ta. Shantar Hull and try Carlow. Nolan, block Alinta to take Dermot Conway. No, but I thought my cap Nolan Groshemi. Agus Grashanta Hul. I thought Doncher Banish Augustinchin. Dumphy. Get Keys in the shot. I'm shoot Smachty. Go hauling Thomas Keys after shot. Let's on TV Michert. Keys a Casa. Even love a Clay. Would she shin attached to shin scoring leg Thomas Keys. Go hauling your fad. Smachty he, agus Chasha Heave Love a Clay. Agus on the phone, Asher Ho score. Ready Kavanagh getting conscious, Smachtu. To get down to Kavanagh. Yours all in Stach Fadala. Boland. Boland Buttoon. Is Usha Asha, to come on, Boland. Gil Chisa Shitter Titincha, from Raiteraga to Cortoon Pucks here. And it's Páirc Delaney and Asher Fadala, Ender Roland, Ishtan Cluiche shot. Following these Tanya Vigna and Duffy Aidan Corby. Spórt and try Cuddy. For Camras. Stachel Quinlan. Smachty Dasik. Quinlan nach Arish, Dion Wall. Cousins come out. And give Jacuno Jack McCullough. Dion Wall come out fair well Chuilín. Gertrude and fair Carlow Keppin. Keys, that's a Keys. Come on, Cárthach Paul Doyle and shot. Yeah, no Keys. I could come on, Cárthach vertical. Keys give her a kick of the eye. Agus Tom Fark come on, Chachta she Trum Marva Sule. Agus puck slash if it's on go Ceatharlach agus well pash the fad Emer and chin. The phone force a whole score not to Shay and Thief. Leach the Cluiche Ceannais Roinn. Go Chéadú obviously sees it. Don't know if we should. We're in your hand. It's in Darlene. Conchin. Fought Ceatharlach Tá. I'm going to come up. Score and chuck up. And Tom should have checked McCullough. McCullough would she Crean Neil. Can't let me move. Shocking. Different in the phone you could see shot. Smachty Das and China Corby. Couldn't check Con. Agus passage that's not. Nach more lads and Yanzi Gurama. Bates Matt Dunphy on top. Can get the free Tá.
Dunphy, tá fiad an tíiste ró, ní hastan sé, ach ní se craín. Agus sinna cúgi ceanna Cluiche mar sin. Dusni chormú ag an dáhíomh, can sciúpaí tócaí Ceatharlach. Delaney here in Chinach, sé fear Carlow, Rúsach, léiteigh Jim Conway, ach aghlinn sa Hennigs Chris Nolan. Paddy Personis, score 1 40 on Immert. Dooley paid it. Dooley pucks there, Grútige. Agus tá Dooley go má. Immer rugby. Fair bhí gimmert gríomh, fi gibún go os go bháil núdum léana. Agus pucks there Grútige, agus tuair sé seans garan Dunphy. Pucks here 1 tá fáte Dunphy go dtí seach a score le fáte ón Immert ag Cluiche. Catch and pull ticket. Agus tá sé craín, cháil an fáte ag Aaron Dunphy. Agus Cluiche ar ais an cín. Coddy, léimid teachchas a lámh. Fair Camras, cliste. Nes léim O'Connell achla fé míide go dtí seo. Quinlan, tá chaidrint agus chahara go dtí an bháil duna go mát sin sin. Agus cínte puck séir bhán. Agus dtí an bháil. Tuirt Adwa an tam sin go Ger Quinlan. Quinlan go rú Ceatharlach an clufa séid in na fórne sa Sraith. Agus bhain chúisiid go compóid a faoire hína fiche tíle náid a fiche héan. Agus tá siad a crúna seantaí a chúil a féilte an sin níl a réitear. Agus bólan fós a gimach leis smachtaí go deas agus gramú thuisteach an sin. Nuair gobar go crua. Réitear sás a scaoil leis go bheith muid céfa go súsa tar fáte ag David Dooley. Tá a go máid Dooley. Is Paddy Personis tá spás ag Cluiche tíbhach tá Páirc na himnaí as Ceatharlach simnéis sír an. Tá sé liord ach fáil le Dunphy. Slash game all in Dunphy. Ar Ashley Purcell. Well Purcell náí seo chéit nó sin scór. And nachhfuil Harn Sasnan. Agus chaisi bhirrta go péis. Núnta náil íonna go deas. Séú ceann chun mú ag Cluiche. Paddy Purcell on the park in Orintach. Béal banistech Cluiche Willie Margs. Even Jackman Paul Dermody, Sean Flint sásta. Fuileáid. Corby Leven Visharíisteach an siú dermody aige. Fic Breathnach an cín ach taimnóí Ceatharlach a sin smachtaí ag McDonald. Tá sin láir bhíon, is tá sí fáte McDonald. Fitzpatrick is bhúil sé sin an chéad scór am siú. A charíis agus go leor go bí riomh lámh deise. Agus be fichar Fitzpatrick tímach lei sin. Tuca end Roland fada. Score an seo go Ceatharlach chuireach na fórne chó scór. Sí taistil a charíis an tam seo Chris Nolan. Ní minic chun sesin cína mú. Agus Ceatharlach a gimmert máile. Ní gaú na seansnaí áid, Marty Kavanagh. Se ciún go má, réitear, má ní sesin sás gur fáil, loch leantach Ceatharlach chuirtú fáil, agus gramol áitin sin ag Chris Nolan. Lean nimmert agus béis go gúiseach se seo na fórne Páirc Delaney. Lágéireacht ag Delaney agus tá imnóir Líse ar a talla. Leanam mission nimmert fáte fioch Fitzpatrick, bí chearc mar scór an tam seo, tóiste go deas ag Fitzpatrick, Harn Sasnan, agus tá réitear ghil trasna. Agus sé Liam O'Connell in fearrs good a bhíró in Ganzi Líse, se Chris Nolan tá hís ar a talla, agus tá an méor tíblín ar le cantlas réitear. Agus an bhí mar sin leachta nimmert. It's not to be past lámh deas ag John Michael Nolan ag fichar Fitzpatrick. Agus sé Liam O'Connell tá réitear ghil a cantla, agus sé cantla Chris Nolan chamá mar sin. Cuminic bhí burt a gceist, mí cortaí buí gceist. Tartla sé na fácaí. Fórne eis a chuscóir nétar agur clufa anuscailte, buí an taobh, mar sin. Liam O'Connell le buí
agus Chris Nolan le buí. Tá sé tainneamh agus na cuasan tuairteáil chéile. De mar Ceatharlach Bishitson, Grieve Liam McCarry mléana agus Laois Bishitson na Grieve Joe McDonagh. Ní bheith tuairteáil chéile sa Grieve. Corby ceann ceann léamh. Tá go má Corby sin fixústa go háling a Corby. Ach réitirá gneach sé steasa an amú agus pucsaí amach. Corby sásta. Ach réitirá gneach sé tíreach isteach Conor Lawler. Agus an Lawler crata go má ag go mula sin. Fáidir sé seantaigh Artie Kavanagh. Fearnaíomh Móling. Péad a fáte.Á focsí ar fáte. Tá sí lárnach. Arcin sibach. Tá sí cream bí ceach mar sí sa fáda. Gé sin bult aige. Bhil sí bult air sin san átá sin scór anmhain sin. Más Kavanagh. Scór deas sí cín mar sin Ceatharlach a dáis an cín. Agus tasan sé sin wob. Chríoch an siad in ar bhór na srathe. Laois bulle an dún. I compórteach fiad is a glufi leachchanis. Agus sin a fagúil Ceatharlach Somála bhí cainteag me sé beidir barca chrócaí. Is caint le banisteocht a Ceatharlaí rih sa lehos an glufi seo. Bhí siad na ceapig go mar seán. Agus beag dín tíma a ban leis ach tá siad Somála agus í fátain seoid Ryan Mullaney. Mullaney ag Paddy Purcell. Tá deas ag Purcell. Sprá sin siad ar chamach rih agus gramú má fáte agus tá sé lucky sús a gim ar Cearlínis. Fáte Ceatharlach agus tinta go mácu. Nis ceann Don Seach isteach ató Chris Nolan. Chris Nolan faoi bhrú ag Conway. Conway treid go láidir. Agus fáte go lá chulaí Ryan Mullaney agus anchos an tinta Ceatharlach. Grútas an éir an tam sin ag Marty Phelan. Ag Corby agus sin damú tíadach isteach a smut ar an Kavanagh le bh féirte go Corby daire sin na hasa. Agus ceartta go réitir pucsaíir. Agus tóca Enda Roland a chu dáma agus muid tarn le sína go nó am. Chuilín bháin na fórne Ceatharlach chun cín ach hála go mat Laois. Ní sásta is géad leis seo. Tá Ceatharlach a gimmart le gaí láidir. Roland ceann bulte suas an néir aige tá sí taistil a sí bulte Harrison spotta dubh aige an scór fádan sin Enda Roland. Tá sin anna dhéanana fear scóráil ó foc amach tá sin anna scóráil ó focsíir. Agus na fórne leis a chóscóirí náide hocht an taobh. Mullaney gur a chrúb chuir suas a gceann sin. Delaney faoi bhrú agus well scuilteach an sin ó thosaí Ceatharlaí agus Páirc Delaney grúchtal pucsaíir. Agus a brúteach an cínig Marty Kavanagh agus an réitir eolais. Well, tá tú chud mail ar tain. Agus tóca Enda Roland an ceann sé ríist. Ar mór le spór leige sa ceann dearnach. Mar tá an ceann seach ar sin tasna. Well, tucha sé tasna. Don't figure an ceann sé fucas sús a héana agus John Lennon fágad se Glennana. Marí Ceatharlaí Somála ar chéile fáte leis Lennon. Níor bhreana se choirí agus sé faoi bhór scipaí. Agus ceann eile mí mú mar sin 8 an taobh i mí mú. Agus fágad se Brian Tracy. Bula se an tíobh seoí. Tá Cody an, bí ceach mar sí Cody tá sí ag Tom Cody. Agus ag Purcell, Lennon. Tátain le sin ceann deas main leis bheith tíhir go lína cosanta. A sin léit an tam sin. Tony Lawler leis an gúlbode. Tracy fada. Gur Boland damsú. Gúte Boland go má. Paddy Boland. Tá sé místeasa Trangland Trácht an tam sin. Agus an pass tuí waige agus fáte Ryan Mullaney. An lá chulaí ball an Chuilín. Tá Dooley leis. Tún jam pass fad le Dooley. Dooley titim. Mullaney. Smachtaí go deasig Mullaney. A bloc an ítach. Agus a bhirrta go Lawler duna go má. Agus Tony Lawler an tam sin. Fíocha túr tá mí an ciún. Nes seanta go ball an cín. Jack McCullough. Fitzpatrick. Ní rá go tíbhiste. Cáir siad chul Cessna.
Ashin Tenta Cup. Nolan, Chris. Gerald Shees. Tira Salora, Hasmachti, Dasai, Fortidasha, Corby. Corby, Gobber, Crua. Agus Neke, Rowan, Yeffencha, Marty Phelan. Quinlan, Dumfila Shane. Agus well Puxia Grute, Egg Condelisha, Agus Reached. Asperoni, Ceatharlach, Chuntosa. Agus Evre on sea. Agus Fokker Shasha, Shantig Leash, Rish, Ruchin Keen. Agus Aaron Dumfie. Agus Dirachin Kui Kate. Agus Amir Tiglini, Kabaga Numa the Wong, Gam, Hutsa Gerti Vesan. Will Dumfie now, Cullen the Wong, Hud Edge in the Fornia. Dumfie, Green, See Keen, fought ticket. Nummer 1, maar ze doen chance Ceatharlach. Geluk hoor scoort East Leash en Michan Keen. Kantje put a fade. Hadish Paddy Purcell a Hennigs Corby. Grota Gelhoort. Agus will be Fitzpatrick. Picaso's Carta Buin shot. Agus Tiny Edilov. That Corby is Purcell. That Funja Cup. That Lewis Cup. That Lev Cup in number 3. Carta Buin fought to Egg Fitzpatrick. Chuilín fought to Gachama. Agus in Roland. Kieran is graag goed in de vorne. Het pisma of wie graag goed in de vorne. Dat je het koper op. Van goed smoegen geen lesje. Kan je punten ge. Agus dat je shinne tastel. Is je komt terug. Is je mail goed. Dat ik maar Tracy's a goal. Is chef we. Agus dat je net zeg lalo. Ach niet wens chance. Ik Ceatharlach. Nog Susan Tivel aan Park, maar dan had ik shete Egg Thomas Gleeson shit Leash. Ik was sterk en Ngopchen Keen is got she's a toll on the shot. Dat shit Cullen maken Keen is Ceatharlach goed tilta cup. Lahama en shot Cluiche Ceannais Roinn do de blina shot. Ceatharlach en in de bal nou de hocht Leash de Courterie nou de nie. Dat Spórt score hier shot Leash op heen. Pass long je Shakrin nach Shanton shot John Lennon. En ik weet Queen where score ta. Agus Lennon Harn Sastan Vilanish. Ferti Moro. Angst Paddy Purcell, be here your Paddy from the Pusti. Angst in Kianchan Schulte, Paddy Purcell, Harnstas on Tooth Intach and Shot. Via Kurtukuna. Fought to Chris Nolan. Chris Nolan Hara Hurling. Tashi Shin glow to Martashian. Agatashi Harnstas on score. Egg Farn Tavashi glow to Fad. A block on Inter Tintach fought to Ashikup. Dooley. Cárthach an button Vigin Hédor. Egerto. Carto and Kianchan Harnstas on Fadakup. Kianchan Papashi get ask Nolan to the command Chris. Bihek mar score Chris Nolan, Agus Tá, and Kianchan Aaron Sasnan. She fought to Ceatharlach, fought to Fitzpatrick, Salora Shane, to James Doyle, Doyle, third free, Agus Doyle Crane to one in the fornia. Leash Keys, Gary Ficasos, Quinlan, Gary Ficasos will score at the shot. David Dooley, Leonard Dorn score, Aaron Sasnan. Agus Peter fought to David Dooley. Agus Nista Shanta Ceatharlach, Peter Queen or Hul. Kianchan Bulta, Aaron Sastan, Zeta Gazas, come on, Kianchan. Force a game off the Ferti, still with Phil, Zeta, Jan Nimmers will cool, so well into Zeta Roland. Hang Shamach, but she should know York, but she counter to, but she may hold, Smart the Gazas will cool, so well into Zeta, and Tom again to Roland. Hauling and Thomas Keys after shot, Joe on TV Kert. Keys a Casa, even love a Clay, which she shouldn't attach to, shouldn't score in leg, Thomas Keys, Edatala. Ja, Mission Nimmers fought to Fitzpatrick, Bihek mar score again Tom Shaw, Tosh to get ass Fitzpatrick, Aaron Sastan, August Tan Rater, Holt Sasna.
Chuilín a Cullen náidenaí le náide hocht ag lehama agus gimmert le cóláide gaoithí sa dáirle. Nícim éon arú go dtí seo ar ceachta fórne feice mo linn. Go fé tainneamhach níor oscailte sús go bheith gan mórán sa géad lei sin. Feice mo linn, Cluiche Ceannais Roinn dó Domhnaigh Bishop na fórne seo a riine híon bí na bliana seogain ó heile corn na rótal. Laois ní rúisiid agus ní orisiid a Cluiche Ceannais Roinn ó bhfuil se chun hir bhí a ráhíle sa tríteag. Sean cleachta ag Ceatharlach ag go leogan na Cluiche Ceannais seo agus Domhnaigh Cluiche Ceannais Joe McDonald na bliana scáte fátain seo. Conor Ceol ceanna steach a dro John Michael Nolan check mar se léite ag Delaney agus puc sír gúte agus tugur in de Roland de ceanse agus feice muid bula mór cool bud líisinis fearnaíomh lasraíonn manisteir líise agus bhfuil bula sé ceanse fada más féidir leis agus tá se bud sa fada imnarí hírann sin simnéis Ceatharlach Thomas Keys gur hoilsís in ceansin dhéanana sí figus suas sí fáid sin tam se go lán tusach Martin Phelan frí bhrúcht a réitear nach raon fáil dintir agus cosan bháidin a fáteigh fíochar Patrick is Patrick de pas láve a Ceol agus insta Ceol Gerharna Chuilín gan mór an ráige ní féidir spread an tríúir agus béis mach an ibroch an ceantre a smachtaigh deasigh John Michael Nolan pas láidir nes Chris Nolan bulte tíomhlíne faoi bhrú ag Shanahan agus Conway ach Nolan chasa sin go háil in ar fad agus scór an lei go Ceatharlach and Chris Nolan bulte a tíomhlíne Haran Trasnan agus na fórne leis a choscór agus tá Chris Nolan imíach a glíhan sa dáir le seo na sin de Roland rís chálang go múlach seach fáda Seanán agus tá Seanán an do bhfuil a fáda bis sí seo agus bhí mar puc amach an sin nó puc sír ag Ceatharlach níos a réitear agus a lelámhach ag Fitzpatrick na seansaí sa Ceatharlach Tógáil McDonald Brian na himnaí in gandach I gorum at here and he grew agus a shantan seo ag Carlow fósa gimart low Kavanagh a goal a módíadach agus Marty Kavanagh á bá agus coolla Carlow héanana trí fátige agus cégra gandach I lísin sin ní ráide lo tosach Ceatharlach stoppa agus inis tá Ceatharlach amíoch an cín go chéidir Roland is an fada agus fada be cean se contuirteach chun Ceatharlach cosins gomáin seo go dtí seo chun na puc an na fada sin is ní raibh tí cína go Culíche go dtí seo fáte ag James Doyle sus an tíomhlíne cean sin ag Boland faoi bhrú ag Milani leanta Ceatharlach cuairtú puc sír ní bhuair sé dé agus beidh go bheith muid leis líshoil gear David Dooley casan sé love a clay sin cean ag Dooley isteach os cór Quinlan faoi bhrú agus tá chaidrinn is a héana go dtí an bháil agus a dtí an bháil fáil ceanna sára go dtí seo chaithe sin ará casta go ag Thomas Keys goal tú sínta sa dáir agus Thomas Keys híon fáte agus an agus well nísta clufein agus caitein a trína me a dáir le agus Keys chaise go háling ach orachar agus níor seantaigh Brian Tracy agus na fórne leis a chóscór blocálíntaach an tamseigh Paddy Purcell óchan cín áine sí figus suas tá feartis seo sna Phelan Purcell fósa gimach leis fósa gimach Purcell a cuioinú ar chúl blocálíntaach ní an cúl budarinne ceapan go bháil a bhíon fós seantan seo ag Laois Dumfeet a scór isca aige agus tógann sin scór Laois ar eischan cín céad scór fáte Garen Dumfeet bhí mar rás a géad legur Paddy Purcell a chuí a freabann sin an slitir a chumán an dechar a bharcail agus an tá deir le Ceatharlach an sin nach an dár a cúl géilte go I brab na súl agus fear Ceatharlach tarint unol ní féidir an clogad bhaint róm a bhain se go chlogad cais an farcágal agus ceapan go bhfuil sin ar ról san sé rinsí na himnóirí á se go dtí mar cámáid a géad le
Chanéid go húsa dar leis seo. Hí na dénis hí na ní. Agus Cullen dóhíomh. Bud bhí tastal le bheith féil sa glufa. Agus tíirech na bhí. Bud í tíomh so sa glufa. Brisein. Ach, heb an gortú gúlan atá canas. Go lácholaí. Clé. Agus tá sé gortaí. Conor Lawler, gymaint mar lácholaí cléach. Mé sé cerca leor, feic mud linn. Ní bhean sé anchampórtach. Agus tá mí tíim roiinn sé tíobh sos go Ceatharlach. Agus fer an bháilinn seo. Conor Lawler. An lámh cruachtas na ar a gceach. Ínas am mé sin an fille ar Páirc. Cégus isteach go Ceatharlach má tá ar Lawler fágágal agus fós a cantlab. Chanistan Jim Tom Malali. Fer tá go leor gúteige bheachtas na club. Agus mar tíblin inis an vertebral cantle an réitir agus an réitir simneis mar sin bhacha siad san rud chins. Tá brise san immert mar derma as ná bhín clufa oscailte agus tainnehacht de le. Janúid nimmert. An Chatóki. Ag Brian Tracy ach fecinn tú David Dooley. Go hard san éir Dooley. Sí ar hain se. Cáinte stachas ró Quinlan inis. Se frí bhrú ach an tam se éilinn se Ger Quinlan. Tinta go deasaige bhfuil róige. Pass trasna. Beidir go dáinse bana seo. Thomas Keys. Chuilín nó Cool. Chuilín se pass tímo. Bhí heic mar scóir cin John Lennon. Agus tá líise mí chá Chuilín chun cíine ríis. Tá Lawler héis fille ar a Páirc Conor Lawler. Ní bhean se lánach líom sugus. Mí steach mar lán Chuilín is. Feic man me se an fátar a Páirc. An Conchinaite ag Paddy Purcell i ríist. Briseach sin choléh an tamar fádaige. An chumpórteach dinta go deasa ag fáil le Conway. Conway hing an chumpórteach a líords. Lennon nis ceann isteach sa spás. Ag Ger Quinlan berte agus fáte Quinlan. Tá Quinlan cuioinú ar chúl. Would score in the chloigan tá cool fáte ag Ger Quinlan. Bhí se an réal sa straig go dtí seo. Ciún go dtí seo neo. A bhfuil chéalta sé ceann sin go hálainn. Agus bhfuil tá líis éis canas umlanála glufa se dó a híine le héana ní. A céile rún brise sin na Paddy Purcell. Agus bhfuil líis. Is siad tuairteáid ar íomháil go rinn seachtaí sa géadhilta go churn Joe McDonald be Ceatharlach. Tuairteáid ar gáile stáidin féirsí agus corta brí runtain sin go réitir. Ceapan gur Kevin McDonald ar bhain se captaín na fórne. Bhfuil scór an bhfuil réonrad léachta an se Ceatharlach. Tá siad faoi bhrú ní an dó faoi. Sin fáte go lántasach John Michael Nolan nachta se. Ní thar an tíomhlíne agus cosans bháid an Cluiche. Anta Carlow go sé cuairtú rud a cíns. Splank go háirt a cíns. Hepa go dárlach sin na frisid an cúl. Nach siad líis nis tá hééis sin ragart agus tócha Liam O'Connell an ceann seo. Ceann bulta go deas aige. Nis tá Quinlan benach an cín. Tenta go má Quinlan tá sé dúiseachta inis agus tá sé héis pass dasher go Dumfrey scór Dumfrey tá. Péad an nimmert, trí cín ó puc an na séir a chúcín ar fad. Agus inis tá líis bhfuilta sé nimí sé chuúí chun cín go chéadar. Agus tasting freagra go dóite ó Ceatharlach i beidir sé chanta seo puc sír. Agus seansaigh Marty Cavan ceann teágáil híonna trí fátaige. Ach tasting scór ó Ceatharlach inis. Agus an ráirta scórála for líis. Íonna ceann sé go gúine na gcuiche.
Ceannais an mulle. Agus be sí contoirteach agus tá nimcha imnoí sisa garnach mar an pocmach a bheits an. Agus ceanna le mí mú. Tam codí heapin. Is bulle all. Delaney. And Roland. A toigel chodama. Godoki sé béidir. Cluiche Ceannais seo. Tre cecailor. Nech with the Lord Líse. Tam de Páirc Delaney is na Glársachaí. Sénde Roland chuise fada go chéad sí cín. Agus chahar na ibre siid ach an sin chuisiid gear agus bhí ibrú daibriseach an ceantin cean mór mílteach builte again de Roland. Come on, Charlie chuir leis agus be puc seasan seo ag Líse. Agus Thomas Keys. An first to go níl Quinland agus Keys si dá hiún sa géad lecha ar agán jobs an teag McCullough agus Dion Waller ach seantaháin an duine agus Cullen duine fáte go agus sé Keys. Ceantin builte bhfuil sí thar an sasan sí sin ar ás ar fad ag Thomas Keys agus bhreanna se nach chuir tur faoi chuirbe. Tianta go deas agus dúsate an ghuí go hálainn sin. Agus bhfuil tá Keys inis a mór maithasa agus Líse mór maithasa. On the Páirc Carby, then a Chomon, smachtig deas a Carby. Geir Dunphy am seach ní leis field na geir Cheasan Schlitter tam seo. Fátig James Doyle, Tarnian James Doyle. Detig deas an Chris Nolan. Chris Cashid rud a cín a chrothúnis. Chris fós cimach leis faoi bhrú, pass love a cliste. A Ceannais for sean cúl cup a second, a cup numadachan. Ceannais casa, a hívan love a clay, agus tá scorsin fátil Asher Cup. Chéad Chuilín ón nimmertach tá Chuilín go na pucan na séir agus cúl fáte Marty Ceannais. Tasting tiile ó Ceatharlach le heachtar eiste glufa sé Chuilín atar bríis. Roland inis. Machad ro Dooley. Dooley go mas an air. Agus denta go maith get ceantar roto Tony Lawler agus David Dooley grúta le puc séir. Well imnor tá filte fennel Sínsir Líse. Tá mar seo chomna bhí se 8 mbliana déagach. Of course, rugby good sin agus a goiste tíocht a gimmer a gríomh a gibún mléana agus a sa Sraith Iomána agus tíir se rud cinn tifriú go thosaí Líse David Dooley agus Dunphy in leis réidir an ceanse thugeal se seach cúlaí na fáinne ríist. Ceanse builteige agus tá sesin sásta mar tá sí seoltar an Strasán. When she keen fought again, Dunphy, pale on your merits, get a keen on the puck on the Sierra. Bread at Gonshin. Kavanagh goes ass, Kavanagh go hauling. Young she focus on Dorrugs, the shots lucky so soon as she gave no release, she was getting Corby reached. A Hainig is Páirc Purcell, Ed out, the father, Rater up. Couple of coach came to again. Agus Marty Kavanagh, a smachta, a shingadas in there. Did a Hushamu, fell on Concha, go vegan, to begin his good. The Mata, Carlow, Lee had rash, Cash, drink in the chance to show gun. Agus ní bheith sin crín, agus I mí Yeshman, hín gála siúr sa géad le, leis an gí, agus tá seach sa dáir le, na gúine na gíche. Agus tí bheith mochad somí tá ráchan dé chuir mú ag Ceatharlach ar fad. Counchin léite ag Paul Doyle. Doyle, tasna hinse. The wall le cimar go má. Long holy Ceatharlach an Counchin is pulte amachad dro Marty Ceannais. I check mar sé Ceannais. Tá mi sé fáta dringí Ceatharlach. Agus bin Dermot Conway. Agus fáta Gaden Corby. Agus ríis Líse. Chuisteach mótíach smachtaí das. Ag Quinland go Keys a casa. Keys Passal agus Keys a thuir go lenin ul Counchin. Imi Harsin Strasán tá agus sé Dunphy tíochtna go hálainne. Agus cómart all in sin. Ag tosaí Líse. Agus tá siad in is a sábhín tócha hará. Sin déite ag Liam O'Connell. Fátin seo ag Delaney. Quino Delaney, tuairt faoi Quino. Tá sí fada. Tá sí taistil ach ní bheith sí sin crín. Delaney well bhí am aige. Níor mór an tíomh stimar sin béidir cinna Cárthach. Ní bheith sé.
Fiachas Patrick in the Gaman Thompson go Ceatharlach. Pass Cluiche Ceannais Roinn. James Doyle for Chuilín once again. Chuilín or Chuil Caja Beidir. Oh, Silver Mod into Roland. You're making Courtley. Agus Tarn you fought the Talon. Erish Beidir. Ceatharlach fi Beidir Cullen Hogel. Dakar later in the roll the Wulla on Archin. Cluiche Guskel Suas. Bicach mar score and shot. Agus Ceannais Connor Co. Ishin Queen or Chuil freshen. Kyo pass Laois Suas in there. Late to Conway. Agus into Shanta Gleesh Roland Paddy Purcell. And want Wadi Snasta Egg Leash Nian Dofui John Lennon. Los last Rafi Lennon. Lennon Fosa Kimot. Kashan pass the Horts. Egg Dumphy. Hassan Dumphy to Dooley Nakalish. Dooley Casa block on into her Dooley. Agus in Tom Shishna Kevin McDonald. Fought to Ashik Dooley. Agus Leash reached. Clichte. Block on into Helen McDonald. Come on Brishted. Should Leash hook his mouth and Schlitter. Agus in country John Lennon. Ach in country Nimi move. Shin Leash all got to Cliffe. Nish count is that it's Lina Lontosach. Roland again count Snatter. Malani Denagama. Cliffe Rig Malani. Agus Delaney Hama. Paul Doyle to the Gamanchins. Stop a hurler Thomas Keys. James Doyle and Tom shot. Agus Doyle Gertie Capin. Agus Tom Bindle on Chinner Hush. Fought to Dash. Eglon Tussach Leash is not Martin Phelan. In Conchin Schultz. Tarsh and Sastan again. You were Shane scoring your Fos. In Conchin Grutige. Agus fought to get. Agus top. James Doyle Shassa. Agus Tasha Bakker come out. Schulhartz. Agus Bindle on the Hush. Good to Delaney to come on again. Delaney for Vrew. Quinland. That's a Quinland. A Keen. Smachty Dassy to come on. Thompson reached. Egg Wall. To Wall again. Come on. Dian Wall. Tastin scoring. Oh, Ceatharlach. And James Doyle thought he said a year Lunti Veligan Fark as well. Top Bindle Hinful or Hush. And he's happened to do Stach on the D. Gergmach run and Law Ackley, no Hirschdyer started to fear sheet. If you can reach Chachtany. Maybe the Hochtig. Sean Joyce, if it's Ceatharlach. Carlos Rui in the his stool line. McDonald hooks in Concha. But in chat, it's all even of a Desha. Desha Gute, a personal reached. Kush came to again. Lennon, free Vrew, Concha pass, come off for the Cuddy. Cuddy Ash, it's Cormert all in your try Gleesh. Like Malani Long Huli. And a session of what a father, ach nie Vesha Creen. Because when the first TV keys, like a Quinlan, you choose the sauce, Martashitation. Cool and Tia, all to get the door that shot. And he's a long hole, he's a Yahoo launched to free. Next to score, and he pays it. Shachasa Wurlishnach, it's only in the long Tussach. Fought to Kevin McDonald. McDonald is that's a gown now. Ashen Gruitse, Titan Chimachas Lava, John Michael Nolan. Gopper Crew and Chin. Yeah, she fixed to us because he fought it. Gammy Wild did the chin. Come on, called it. David Dooley here. Nilyahain. Sean Comer stands stuck up. Fortig. Delaney is nicht beter durch Delaney für eine Posting in Europe. Durch ein Pass. Ach nur schon jeden keine Karte gesessen. Sind gemacht Paul Doyle. Und gesagt, Carlow kann schon kosten nicht so. Ich Tony Lawler can't dodge. Der Bertus go Bert Tiverste. Spórt hier der beter. Ach der ist Jeremy Conway. Ich dachte, David Dooley, Peter Fortig Dooley gets his shot. Search for the posting Tom shot. Acharish, he will have a desha. Agus Cian Elamu. Agus Ní Gúlín in the phone, agus Data should have been smooth in the phone. Read it.
Shanton shot. Egg Quinlan. In Cianchin. Tá sí brenn crin rumsa agus tá sí Haran Sasnan. Hí na híon fáilte ag an tumani óg. Agus bhí sé sin le tíocht a sé méid chance ní tá crothí ag Cluiche go fi seo. Agus Carlow an gear ríist. Smachtaí das ag frisise sí machfad le Kevin Nolan. McDonald. McDonald. Ashton se. Se na níir to bhí ceap mar scór an seo. Ag Jack McCullough ach ní bhéh. Agus tíma a ban leis a Cianchin agus ní sí mach fiúin. Malani tu go sé sin fada. So fíle nach bhí ceap an lánach. McDonald leis an sús go Ceatharlach. Fiach Fitzpatrick, to go Fitzpatrick. Éilín se ó Aidan Corby. Is go rá aige, cá sé tuairfí na postí. Ach ríis, tá sí sin. Taistil a híomh lá deise. Agus sé fiachar sí Fenlach Cusnach an as John Lennon. Agus lína lethosach. Ceathlaí tá siad na gobar go cruach athrá. Agus fiachar sí Fenlach éis an takeísteach ar Páirc. Agus a grúteige. Agus tír a Haran Sasnan, well, he's been an scór sciúpiú chonig mu ag onadí riamh tír a takeísteach ar Páirc. Agus fiachar Haran Sasnan. Agus an bhearna sin médaí ag ríist acu. No, nista seanta go an seo, an tam seo. Seanta Ceatharlach, ceann eile mí mú Conor Ceó. Agus beidir go cheart a thuirteisteach eile. Agus bhí cúpla nehananta go sa géad le, siad Cluiche thug na seantaí. Agus cha tharrá a breanúir críomh Joe McDonald ach túrá go méid simach Cluiche ceann na fáinne sláidre. Dorá sin nura, as ní roiide ló. Ná be í fáile an chamá. It's intertidí chéile sa géadbólt agus í fáile i gimar a rinne hían na bliana seo. Cianchin ag deasig Dumphy go hálainn Haran Sasnan. Ceanna le fáilte. Ceann geartóí Ceatharlach chuid ná. Sin go hálainn san éar an tam sin. Ag Ceó. Ceó isteach fat le Fitzpatrick. Clufa má imríigh Fitzpatrick. Tapan trug deasa. Caiisiid na tosú cúil oibrú. Pas lábh Cliste. Tá seantan seo cub. Roland go mulla ach Roland róháró. Agus ní an cuachtar a Cianchin. Ach tá cuachtar a mulla sin. Agus prabh sí seo go deasa go Quinlan. Ach lá géireachta Quinlan. Agus bé anadí eile tíosteach is go Cluiche. Agus tháinig amach beidir bhfuil martha breanúir rion timimiú eile eiceil. Agus tá ceann na himnar híos le Crumpet. Le fiachar Fitzpatrick. Cianchin bread an ngíara. Ach tenta go má again de Roland. Tenta ar bar aige. Agus a cuirtú puck séir níoise. Agus John Michael Nolan gotal puck seaca cuaig. Ach sé Tom Cuddy a híos agus heap gur Crumpet a chuid as go Tom Cuddy. Tom Fork trom. Tá sí rás a fad le bheith féilte. Ach tá sí trom agus trom an na cosa. Agus i bhfuil fiche hiúcaisteach. Sé don nach a Hartnett. That's Tom Cuddy. Chantic Kavanagh. Score am siú go chéadú le fada go Ceatharlach an Cianchin thuir san teastan aige. Ach tá siad de brainne mo chuir. Ina cúig fáilte Marty Kavanagh. Ach dúir mochad nótaí. Ní réint go fáilte Coinnimirts. Agus got Tracy bheith tíosteach na Paddy Boland an seo go Ceatharlach. Agus Willie Dumphy i tíosteach má an áit Ger Quinlan. Last release, there's Willie Dumphy, Ross King atá fós gortaí. Cí mar le hiocht ar ais mar sin imnoí fós a beidir hiocht ar ais acu. Agus tá panel sin a láidsú, agus anseanta cub críomh Joe McDonald rota. Tenta go deas an tam sin Martin Phelan. Ag Fennel
Fennel Bulsen, Tivlina Tunja pass Fadala, Dumphy, Blockalma, Harish and Oberug is in Tuckers, Tellas Leisha, Ashen Seller, Tracy if you've room cool bonnet, Daily Nash, Count Chachamach, Fadala, Jack McCullough, McCullough, and pass Eskach, and pass Sora, and it's Connor Kyo free Vrew, and as well, he Dumphy Hishler Cartina, Nimuka, Almut the Shiganchin, and goes on Chug. Ramula Helen Martian Pucks here, on. Sienna with Foss and Ymertzig as well. Ila Haman, you're tatted in the phone if I have Rog made up with Hol Gubber Hob, because in Dochul and Tivach. Leash a Wadroa, O'Henle. Delaney, Lynn Haman, I should late it. Chris Nolan, Conchin. Susan there, Niveshi Safada. Agus Milani Leshane. It's Roland the Quinu. Turfui. Niveshi saw father le score. After the Shikiana Crohu. Grutis in there. Oh, Titchimach's love of Dumphy. Darglish. Vata Keys. Keys a cast at the Roland team. Throw me Kert. Has Commentator Martin Schlitter could have throw Cárthach on score of Ad. Like Thomas Keys. Agus he in the door. Agus in puck strash and he and the seer fought to get Sadora that shot. Good to come on in there, he should have differently. McDonald, Dumphy, Tivlish to Dooley le paid it. A Blockall, and Shandora a Blockall to come on call to Gaelic Corrick. Dooley, you come up on Sash this Ganshin. Girl, she said Schlitter. Yeah, wall girl, she said Schlitter. Achla family egg wall. Costing the bridge or Sorvia, Carlow, and Clifford shot. Angus Coffin right to Chach, Finn's Dodge shot. First, Thomas Gleeson, job Martin to get a Clifford shot. David Dooley giving count of Fucasus, Dumphy Hainish down. It's Patrick here, Fucasus. He don't come in on the Fucasus, well top. Now Willie Dumphy. This is a Tullon, Fionnam shot. Fáilte Paddy Purcell. Purcell gets Asik Fennel. Chance to take Fiachar Fennel. Oh, Conchin. Agus Sovel Madenta, Egg Brian Tracy. Or Fiachar C. Fennel. Bhí réitir agad táin siar it. Agus Paddy Purcell a gluchar in the Roland. A Pocéidir get a shot towards Chiapping a bit go bad, mar bhí Fiachar C. Fennel a its own chool. Ní an cóir se zinta Chiapping Will in the Roland Tilton Keane. Agus an réitir fós a sríomh Chiapping go le Jack McCullough bhí se cant le. Sean Cartadov on Shet le Dion Wall. Martian Cartadov Angus Pocéidir give us on. Angus well. Still se rolle drone on Chuil. Kishin in the real chi. Martian in the Roland. Ne or smash chud glyfisha Culliche. Angus Bishop an ansasta. Into fig mar Dimach leis fachtas na bliana Chicago. Ma dem don't fi comfy. Desher Corrine can him Royog agus nachal an Brookin at a panel versus Rasha. Fi should the girls gus ra he and B in the bliana Shogun. Ashin Dinta. Roland, Agunya Tracy. Gomininic chud the Hatta. He's chud the Hach are in the Roland. Ashin Kuch Tige. Spjalish na cool tram shoot. Roland. Oh, Sovalinta to the Tracy. Took Shimach. August Dumphy T Meekert. Sovalinta to the Tracy. You don't get more different, I guess, a glyph. Agus on the yellow Ceatharlach, Eric Clean Ceatharlach. Agus David Dooley, Fogger partner Dooley for Chuilín agus Rot Ibra Rodida take Dooley. Eric Clean Ceatharlach, Eddie Clehan. Agus Tagan Jack Kavanagh Stachnuts. Michael Nolan Chama. Go Ceatharlach.
Tracy Martin, a haven puck Erike. Ceatharlach dan kreeg toen een couple score. Dat mist nog op. Dat eentje tussen de Rale. Country Goetse. Jack McCullen Thompson. Cullen Gjor. Has Christe. Richard Cody Stakishtach. Richard Neerhoscha. Kevin McDonald. McDonald is daar geloof apart. Delaney passes voor Delaney. Die Huggensham passes heen. Chris Nolan. Nolan doet je pas. Die wil ik een vark. Dan wil ik hier gewoon Kevin McDonald. Kjanchin. Agus Kjan Elemi Moorp. Malani. Kijk maar, als je een ver Carlow ta, als je naar Tony Lawler, dan ga je ta log tot hier de lager vaart te Cluiche. Jack Kavanagh, Stachig Fitzpatrick. Fitzpatrick heel over. Richten. Om ons niet snast dan je het free. Ik laat Leisha. Dan is hij vaart te Asher Cup. Kancha. Monheimer het zo even clean. Kevin Kancha voor gezoos. Ach niet helemaal. Die jump fin Kancha is macht toe. Cullen. Drop pass and chin. Agus free through. Get Carlow Brewer Payne. Fiach Tool komt aan de Páirc. Niet morgen shelf te fekje again. Ryan Tracy. Ik geef er een shit terug daar het zo kan er kyo. Komt ja hand ter goede kyo. En drone wago. Dan gaat het is free through Thompson. En er is er ook een kahusletter. Fick je hier in het Ceatharlach. Ja, fick je veel cool is er staat hier aan Chuilín. En staat nooit even fick je hier in kan Kyo. Het is nog spannend dat ik Carlow in gast in de ring van hem Roisha. Dus even niet eigenlijk clear. Carlow dat hij hier ze staat nooit Aaron Dunphy. Als een nieuwe laaghuis er vanaf aan mag ik Leisha. Zo nooit wie ze de koppel gecruisen te gelen, maar zijn je kunt just niet te surrenderen. Thompson Bultse of Foxy or Marty Kavanagh. Agus ni aspa chance ni tar da shot. Ni na kaidi rom score on the shoot. Agus Tivella Leash row up. Marty Kavanagh ger cheese and shit to Harish open the goppel like Paddy Purcell. As well, Paddy Purcell sauce in the dive and through the shot. Henning is Aidan Corby. Agus puck tras of his on Liam O'Connell agus Roland's got Lenta and Dodd in the Shafog Slán le Páirc Chuilín. But it hardly on him a Garnon Focky. Puck stress all in Bultse, Meshishin Crean, well Brian Tracy, ooh, Plamachy machs a love. Oh, it's Arglish and Thompson. Or Haston Shishin piece of father, couldn't Shamach draw Martin feeling that. Feeling to go now. Cortu Kuna, taking a pass. The end pass is sorry, Dunphy. But it actually feeling. August Shanson shot, August Bikek must score and try Fiach see Fennel. August Tau. August score A Skala. And Bulger at Ceatharlach. Possession, Ceatharlach. That's Conor Lawler. Agus Niall Mistach is Roland Chuilín. Agus David Dooley we can come to Leisha in the Kin Ulskala. Brian Tracy leis an Gán Hogel Fearn Yvonne. Harry Grach come as a glove shot time Fadach. Leis an Leisha ni Roile Ceatharlach Chodíre in score the shoot. Later that's again Shannon Clive Aidan Corby, Session Queen or Chuilín. In Can fought to Gadi Shige, Agus Neil Can fought in Shige. Agus Tuckris Atalabra and Lad Leisha. Fought to Kevin McDonald. Down the Casa, Amega Casa even though it's Esha.
Nas an áta tá ibhre sé, chuann sé Ceatharlach Delaney in ibhre séile. Agus Paddy Purcell is mi susna tosia, Don Sherban le Purcell. Agus sé cuiinú ar chúl, níonn faoi, Purcell gimach leis, tá fáil dinteid, chuann sé stitar le lábhach. An réitir aga puck éidir ceile bhés an, ja, bhí sé tíbhiste. Agus téad mas cárta do bheile ceall. Tína má gam chuta gortain. Le féras go réitir bhí Purcell imi tíbhiste. Go Paul Doyle, agus má dhéann tú fáil agus bhfuil John chúl. Agus bhí sé scuilte go maith. Mar sin, dócha Roland na ceanse, ní mór fún na Roland chuil túil seapin. Ní sa mór itir cínte cin imnar a bhíán. An homsa is Paul Doyle a bhíán, i bhí dó. Agus an cantle na mér tíblína chamá. So cantle beidir seantar chúl, well seantar chúl cínta bhíán. Breathnach sé bán cárta op. Want er zit puck sier in de schachas puck éidecha. Mar sin beidir cinenne áirí, ag go réitir agus cárta buí. Réitir hééis an cinenne áú, achas dó in dhéana sé difriachtain is, ach simú mar bhí Paddy Purcell cínte a le trón chúl. Is sé hééis gáil himpelar Paul Doyle. Agus man amach an cluiche níos gude. Méid go bud mod contpóideach ach níthe. Agus le Aaron Dunphy hééis an fáca ágáil. Sé Thomas Keys hógus an ceantin, ag bud Keys an ceantin ar an testa mar sin. Chola cinál scór fáte Thomas Keys, puck slasa. Puck siar, Péad Nimmert agus cúl. Agus idir fáte agus a dáir that. Delaney. Pamachach as a lábha. Kavanagh. Fitzpatrick an himar ísár í Ceatharlach for sin buile. She said lábh. Agus feic má cárta buile. Agus Aidan Corby for sin cárta buí sa géad le mar sin cárta dearug. Ag Aidan Corby. Well, so sin rud chonig muid hís a gurca. Táid cáte. Agus tú scuilte leis go man. Tá na cárta buí a tíocht le mu a gríomh sin sciile. Cyn sy'n togi gawr. Jack Kavanagh gyr. Fod i'n dechrau'n trwy Ceatharlach. Cyn sy'n bwyltig e. Agus a si sioltar sy'n strasan. Ni'n cyntig y byn o fi gestig Jack Kavanagh. A si sioltar sy'n strasan ag e. Ni'n yn dawfri gybyg Cluiche e fes y Keller yn sio. Agus sy'n ei a bwt e Cluiche. Agus a bwt e gwmport a chwb le 3 chwilín deg. Na Cullen, well, honnig yn chéad chugi Ceatharlach le Marty Kavanagh a Fragri ag Thomas Keys agus na for Ger Quinlan an dar na cúl Galíise. Siad sin na Championny, siad sin a bheits a Keller tá dó a grúta cup an ché Cluiche Ceannais Roinn a rimmer se dan a hovilis tídeag tá siad sin bócach agus a dinta gomahacab agus go snasta an seo I Ceatharlach an scór deannach a Cluiche Ceannais Roinn dó é omán an bríanana seo. Laois dó a fiche dó, Ceatharlach hían a dóiag. Spás corhíonn seo ag Cluiche chopéin. Pas láinne sé críneach le seantan seo ag John Lennon. Agus beidir cuiinú ar scór tá agus Lennon haar an stastan fílanis. Tá fertí móró. Agus sinna Paddy Purcell bí cheagadh deor Paddy fin na postí. Agus an ceantin siolta Paddy Purcell haar an stastan tús ítach an seo. Bhí ar cuirtú cúna. Fáte Chris Nolan. Chris Nolan haar a Hurling. Tá sí sin glóta mar tá sí an agus tá sí haar an stastan an scór ag fearn seo bhar sí glóta ar fad. A blocálínta tintach fáte ráise go. Dooley, Cárthach an button vigin chéador, a Gerto, Carlow an Conway haar an sastan, fada cub. Conway, Papa she gets ask Nolan to the man Chris, be check mar score Chris Nolan, agus tá, and Conway haar an sastan. She fought to Ceatharlach, fought to Fitzpatrick, so Laura Lashane, to James Doyle, Doyle to free, agus Doyle Crean to Warners in the Fornia. Laois Keys, Gary Fickasos, Quinland, Gary Fickasos would score to the shot. David Dooley let the Dorna score, haar an sastan. Agus Peter fought sick David Dooley.
agus nus tá seanta Ceatharlach Peter Queen ar Chúil. An ceann bulta Haran Sasta did go deas le come George. Fós a game out fertí still with fell to Leanna Nimmert will cool so bhil inta did Roland. Hang Shamach bei sí sin roiar bei sí contartach agus bis sí mé chuil smata go deas will cool so bhil inta did an tam again de Roland. Hurling and Thomas Keys after shot le Joe on TV Kert. Keys a casa even love a clay which she shin a tashdil shin scoring leg Thomas Keys at a tala. Ja, mission Nimmert fátig Fitzpatrick be check mar score again Tom Shaw toast to get ass Fitzpatrick Haran Saston agus tan Rater Fi Rú ag Shanahan agus Conway Nolan hasa sin go hall in your fad agus scoring late Henry again the Gorum at here and he grew to agus a Shanton Shaw ag Carlow forcing him at low Kavanagh's a goal a Modi the wall falling on the Sara Gadisha ha Shinara Costig Jassic Thomas Keys goal 2 seats a dar Cullen no cool passing Cullen pass Timo we heck mar scores can try John Lennon agus tá Laois mi cho Chuilín Quinland ríis Jar Quinland berte agus fáte Quinland the Quinland Queen ar Chúil would score in the chloigan tá cool fáte ag Jar Quinland hí sin a réal sa strike a dí pass love clichte a Kavanagh for an cool couple second a couple number dachan Kavanagh casa at even love a clay agus tá score sin fáte Asher Cup he's a casa Keys passal agus Keys a Hurling Lennon will count Amy Harrison Sasson tá agus Chef Dumfrey Tietna go Holland agus Comert all agus Tom Bindle an sin ar chush fáte Ash ag Lantus a Cluiche na Martin Phelan chin count Schultz Harrison Sasson again fáte Keys a casa to Holland team throw me Kert agus Commentator mar tan Schlitter could is throw Cárthach an score of had Shanton Trigg Fiachar Fennel all count agus Sovel Madenta ag Brian Tracy ar Fiachar C Fennel so again Joris na cool tram shoot Roland Mulla Sovel into the Tracy took Shimach agus Dumfrey T Jack Kavanagh here but he into Rohun Trugga Ceatharlach count bull ticket agus as she Schultz and Sasson you McKinsey bin of Vikesh to get Jack Kavanagh as she Schultz